Apo Diyos ken kaiyawat ko, para ti dayaw mo, para ti kayat mo, agyaman ak Apo ti panangted mo, daytoy biag ko. Banbanag man a sumangbay amang lapet kanya, daytoy man ti kapadasa wenno pakarikotak. Banbanag man a sumangbay amang lapet kaniyak, o Jesus ko usaren para ken ka. Daytoy biag ko, asinubot mo, o Apo Diyos ken kaiyawat ko. Dumteng man ti bagyo, sikalang titakling ko, agari ka Apo ingganan tungpal biag ko. Banbanag man a sumangbay amang lapet kaniyak, daytoy man ti kapadasa wenno pakarikotak.